Сустылар. Экиси де кемеден качкан, узаклашкан уюлдарга, соңра кызылташка бактылар. Василий Дмитриевич, рапортуңузду не заман тамамлай жаксыңыз деп сурады. Бул айнын сонунда табиат комиссариатына теслим этмелим. Верим санаторий үчүн не жерни уйгун көрдүңүз? Мезарлык болгон ер пек уйгун. Факат комиссариат о жерни кабыл этер деп билемейм. Не үчүн? Эки себеп бар. Биринчиси, Аюдак менен Яля арасындагы кечитте кышта жүз берген күчүлүү элдер. Экинчиси шоссе. Бул себеплеринин экиси де менин планыма каршыдыр. Не жерни тевсие этмек истейсиңиз? Койнун үстүндө татарлардын тутун куруткан арамлары бар. Аба ве Кунеш жээттен эң мунасып ер о жердир. Аркада чамлыклар ве Яйла, каршыда күн бою Кунеш ве Дениз, Василий Дмитриевич. Татарлардын лахырды эттиңизби? Тек бирисинен лаф эттим. Насыл олар? Эрменистандагы турклер кеби, айны. Hiç bir farkı yok. Tamamıyla cahil, medeniyetsiz, vahşi. Arabalarının hiç sebepsiz şassede Rus avtomobillerinin yolunu keser, Ruslarla kavgalaşır. Ne için kavga etesiniz dep soradım. Yol bizim, memleket bizim, Ruslar oz memleketlerine ketsinler, Tatarlar oz başına yaşamak isteyler, dedi. Ermeni laf ederken Vasiliy Dmitriyevich'nin çengeleri sıkıldı. O tekrar Mauzer'ni tuttu, sıktı, dişleri arasından söylendi. Olarının yeri tarihinin küflü sayfalarıdır. Men olarını o yerge sokarım. Sonra yumşadı. Aileniz Kırım'a ne zaman gelecek, doktor arkadaş? Esmera adam tebessüm ile cevaplandı. Şimdilik Kafkazdalar. Da biraz oturup tursunlar anda Tatarlarının arasına getirmege cesaret et almayın. Tam bir saat sonra gemi Yalta limanında edi. İskelede muthiş bir kalabalık var idi. Kranlar sesleri, yük maşinalarının komurtuları, gemilerden boşangan çeşit kıyafetteki insanların bağırışmaları, yüklengen mal, eşya, şarap, tutun, meyve kutularının gürültüleri, demir, zincir gıcırdıları, vapur düdükleri, askerlerinin silah şakırtıları biri-birine karışır, kaynaşır, gürley Yalta limanından taşır, Cenevizler zamanından beri tınçık ve sukut içinde yaşap gelgen Türk köy ve kasabalarına akar edi. Yerli halk bir yanı korku içindeydi. Kelgenlerini kimse bilmey tanımaydı. Ne yerlerden kelgen, ne yerlerge kete ediler. Ne için, kimge kelgen ediler. Ivan uyandı. Kerildi, esnedi, arkasını Kuneşli divarga tayadı. Basma bıçağının cebinden kuru otmegini çıkardı. Yamavlı bacakları arasında tutkan konserva kutusundaki suuna batırarak, uzakta gemiden ingen insanlarga baktı. Ivan kayli denişken edi. Daha doğrusu, kendi kıyafetine kirgen, eski sıfatını algan edi. Bekir'nin tarlası üstündeki yolda Kalam Alanın yanında turgan kunde olgan gibi yalın ayak edi. Saçı sakalı biri-birine karışkan, elleri ayaklarını kir baskan. Bekir'nin evinden Yaltaga kelgen kunu meşin bıcağını, şapkesini, Kalam Alanın çizmalarını satkan, birkaç gün içinde arasını içkige berip bitirgen edi. Şimdi bütün gün akşamları çarşıga keter, meydanı süpürgen adamlarının uzun çalı süpürtkileri arasında dolanır, yerden sebze, meyve toplar, köylülerden ötmek dilenir, divar tübüne döner, toplaganlarını aşap basma bıcağını başına çeker, yuhlar edi.
Иван куру отмегін ашады, аяққа қалқты. Чашыға кетежек болды, фақат огде кемеден інгенлерінің сеслері, бағырышмалары қалбінде татлы, таныш бір ис уяндырды. Консерва құтысыны бычағына бағлы ипке кечірді. Башыны қашый-қашый, кемеден түшкенлерге доғры юрды. Eskilede қалабалық ипартай. Erkekler бір-бірлерінен сөгүші, арада адамларының бірісінің құчағындаки бір домыз баласы uzun кескінден бір чилдай, яхуд бір қадынның елінден құртылған бір қаз кеніш қанатларыны чарпа-чарпа кендісінің денізге атмақ істер кебі қача. НКВД аскерлері есе сүңгілі түфеклеріні саллап, инсанларны sıраға тізмеге жалышыр еділер. Қалабалыққа Иванда қарышты олардан бірі oldu. Біраздан бірі-бірлерінің қақышлаярақ сөгүшмелер, күфірлер içinde sıраға кірділер. Uzақта ескелені шерден айырған демір пармақлықлы қапыларының керісінде бір маса тұра еді. Түфеклі аскерлер қара үртілерінің içinde өтмек ташый, масаға яқын бір ерге төкелер. Өтмек йығыны еп юкселе. Біраз соңыра өтмеклерінің артында маса көзден ғайып бола. İnsanlar өтмек йығынына бақып ютқуналар, андан-мындан сеслер ештіле. «О тебе и татарский хлеб». «О, татар өтмегі, лезеті насыл acaba?» «Ашықтырма, ашар анларсың. Бізім дон өтмегінден егеде гүлдір». «Қайдан білесін, ашап бақтының?» «Ашамадым, ама білем. Олар ескеден донға келер, Украинаға кете еділер. Алма, армуд, шарап кетіре еділер, айван кетіре еділер. Бізге сатарлар, бізден боғдай алыр еділер. О, олар паранин алырлар, біз бедава. Там қазақ іші. Бедава атының тішлеріне бақылмас. Яқшы олса да ашacakмыз, фена олса да. Doğru. Şaraplarından da berseler bari. Ашықма, яваш. Иван екі сібірлінің арасында тұра, көзлері ерде, эм русларының лафыны дінлей, эм НКВД аскерлері янынан кечтікче, озыны танырлар да, отмектен марум қалачақ дие отып атлай еді. Ама кімсе Иванға бақмай, кімсе Иванны көрмей, көрселер де, оны обірлерінден айырды етмей еділер. Біраздан соңыра хайлі uzақта демір қапыларының керісінде бір сес, бір емір ештілді. Түфек тақыртылары век өтмек йығынына doğru кеткен binlerce insanlarının аяқ дауышлары яңғырады. Yarım saat sonra Иван демір пармақлықлы қапыларының янында еді. Рус бір өтмек ала еді. Тоқлар өтмеклеріні торбаларына сақлай, ачылар дывар түбіне чекіліп, айванлар торбасындан ем ашар кебі, башлары көкіслерінде өтмек ашай еділер. Иван өтмек йығыны янында тоқтады. Униформалы адам йығындан бір өтмек алды, Иванға uzatты. Иван алды, ұзақлашыркен униформалы адам арқасындан бағырды. «Эй, адың не?» Иванның бел кемегінден суы бір тітіреме кечті. Тоқтады Иван, жауап берді. «Иван, маңа сенің адының еметі жоқ, енештемнің оғлы олсан да, ит оғлы олсан да айны. Ама комиссарға керек. Өтмек алдың мы? Кет адыңны комиссарға яздыр». Иван яваш-яваш айланды, униформалыға бақты. Униформалы башынен масаға ишарет етті. Масаның артында екі адам, демір қапылардан нелерінде өтмек чыққанларының адларыны қожаман дефтерлерге яза еділер. Иван өтмегіні бағырына басарақ, масаға doğru кетті. Масаға бармаздан апансыздан тоқтады. О әнге қадар дұрғын, yorғын олған көзлері бірден жанланды, бұйыды. Маса артында аяқ үстінде тұрған адамға Иван айретіле бақты. Адам да еш қыбырдамайып, диққатнен Иванға бақа еді. Соңыра көзлеріне Иван бағырына басқан өтмекке чығырды,
Кени Иванның yüzüne көтерді, Элинин янына келмесini işaret etті. Иван барды, адамның янында тоқтады. Адың не? Иван. Бетсім адам таныш келесін, сесіні де бір ерде ештім ғалиба. Ciddi bakışlarla Ivan'ın bir daha süzdü baştan aşağı. Gözleri Karadeniz'in en hain dakikalarında bürüngen yeşil renkке büründü. Adam birden bağırdı. Söyle, yalan söylersen köpek gibi gebertirim seni. Söyle, men seni haydan bilem. Ivan artık kaçamaz edi. Sallandı, ellerini uzattı. Ötmegi yerге düştü, birden комиссарның ayaklarına kapandı. Василий Дмитриевич, мен Иваным. Татар мені sokakka bıraktı, meni kamçıladı. Babamны öldürdüler. Василий Дмитриевич, yazıklar olsun bana. Bir saat sonra Ivan комиссар Василий Дмитриевич Егоровның odasında edi. Күрсүге көміліп, сигара яқып, сигара söndürген Василий Дмитриевич ile onun yanında ayakta turgan, yengilden күлімсіреген esmeri adamға, Zelzele gecesi Ruslarının Memeş'nin deresi üstündeki yolunu terk etkenlerinden sonra başından geçken facialarını, babasının ölümünü, Bekir'nin, Seydali'nin oğlu Remzi'nin, Enver'nin hainliklerini birden bir tarif ederek, комиссар Егоровның yüzünde merak arttıkça Ivan Tatarlarının hainliklerini daha da parlak renklerge boyaladı. Köylülerinin boş tahta sandıklarının yüklü arabaları çarşının taş yollarında takırdap Çufutlevi'nin dükkanı o günden geçip keteydiler. Başörtülü kadınlar, ellerinde süt tenekeleri, sepetleri, eteklerinde küçük balaları, sebzelerini satkan kocalarının yanında köylerine kayda ediler. Sabanın taze sebze, süt, peynir katı kokuları köylülerle beraber çarşını terk ederdiler. Çarşı boşadıkça atlarının bırakkan kübre ve saman kokuları ortalıkını kaplaydılar. Çufutlevi şişman vücudunun dükkanın tar kapısını takıtkan gibi kapıda dura, kısqa tombul parmaklarının seyrek sakalını kaşıyarak geçken arabalarını, son köylülerini seyir etiydi. Bazen dükkanından 5-10 adım uzaklaşır, karşıdaki kahveden çıkan kahvege kirgen adamlarga bakan, aralarında Bekir'ni kıdıraydı. Fakat Bekir yok edi. Ay vay, Bekir bugün de kelmedi. Kirazlarını kavakanga bermeyecek mi satmak için acaba? Ay vay, kirazlarını ona versem, menim gibi zavallı Yehudinin alı ne olur? Ay vay, batar. İlahi, kimsege zararım tiymedi. Ne için kirazlarını satmak için vermey? Ruslar Bekir'ni kari ettiler. Atını arabasını derege devirdiler degenler var. Doğru mu acaba? Belki yalandır. Garip'nin atını arabasını ne için devirsinler derege? Çufutlevi böyle düşünür, tekrar dükkanına kirer. Kapıda durup ketken insanların ceplerindeki paralarını sayar gibi her-birini dikkatle süzer edi. Biraz sonra çarşı bomboş oldu. Karşı kahvede sesler kesili. Andamında çarşıdan endi ketken atlarının kubreleri dumanlanmakta edi. Çufutlevi dükkanını kapataydı. Bugün çok para kazanmadı ama kederlenmedi. Evine barıp oğlu Şolom'a mektup yazacak, öğütleyecek edi. Oku Şolom. Okumasan menim gibi zavallı bir Yahudi olursun. Çarşıda yaz, kış hayvan kubreleri içinde un çuvalları arasında umurun geçer. Herkes sana soğunur. Herkes sana Yahudisin der. Ama okursun, dünyanı parmağında oynatırsın derken, bağırışmalar, aykırmalar, kahkahlar, küfürler eşitildi. Karşıdaki beyaz binanın arasından 3-5 adam göründü. Çarşının ortasında toxtadılar, sağa soğa kilitli dükkanlarga baktılar.
Чуфут Левинин içinden hafif bir titreme geçti. Vay, paralı birisine benzemiler. Ama kim bilir belki düşüncesini bitirmedi da beyaz evlerinin arasından dar sokaklardan başka adamlar çıktılar. Çarşı meydanında olganlarga katıldılar. Yavaş yavaş kalabalıklaşıp başladı çarşı. Üç adam Çufut Levi'nin dükkanına doğru adımladılar. Uzaktan Çufut Levi'ge bakıp gülüştüler. Ogde yürgen adam yalın ayak idi. Üstünde kalın yırtık eski bir palto var idi. Mahorka içip sık burnunu sumurup parmaklarına yapışkan sümrüklerini paltosunun yenine sildi. Artan kelgenlerinden biri bağırdı. Ey Panteley, Yehudini koyasın mı? Mahorka içken paltolu Rus cevap verdi. Bizden evvel Kırım'a kelgen. Şorbacı sıfatına bizge biraz şarap içirmeli. Doğru, sıfatını koyasın mı? İnsan kanını içip semirgen. Birazdan Levi'nin dükkanı o gündeydiler. Çufut Levi şaşkınlık nenelerini kerip adamlarga doğru adımladı. Karşılarında toxtadı. Bir şey etmesinden evvel Rus bağırdı. Çufut şarap ver. Vay, şarap mı? Şarap yok Rus arkadaş. Şarap kaydı? Şarap ver dedim. Vay. Şarap yok komünist arkadaş. Şarapны Tatarların özleri içeler. Satılmay bizde şarap. Komünist arkadaş. Şarap ver dedim sana. Param var o derim korkma. Vay. Ogde Çufut Levi arttan Ruslar dükkanға kirdiler. Levi bir an dükkanın içerisinde gayip oldu. 3-5 dakikadan son bir şişe ile kayıttı. Şişeni mermer tezgahga koydu. Vay, 100 ruble sizge 100 rubleden başkasına 150'ge satam. Yalın ayak Rus heyecanlı gözlerini rakı şişesine tıktı. Yok dedim de. Seni Yehudi piçi seni. Vay, şarap yok dedim. İçtiğin şarap değil rakı. Vay, men yalan söylerim mi? Döşegim cennet. O Ruslarının yüzlerinde bir şey korer gibi sözünü bitirmeden sustu. Ruslar kulüşerek Çufut Levi'ge baka, onun para için uzangan semiz elini geri itediler. Rakı şişesi elden elge geçe, içeyler. Levi ise gözleri dudakları garip kederli sesiyle yalvardı. Ket Çufut falan eteyim. Levi kene acı yalvardı. Vay, 100 ruble Rus arkadaş, 100. Men senden şarap istedim, sen bana rakı verdin. Rakıga param yok, şarap versen öderim. Ama rakı için param yok. Ho. Hepsi birden kakıldap güldüler. Levi hep yalvargan edi. Gördün mü Alexey bizim Panteley Yehudini nasıl aldattı? Bizim Panteley Yehudiden akıllıdır. Dükkanға başka Ruslar kirdiler. Sesler, bağırışular, küfürler. Yehudi rakı ber avratını. Ne soraysın? Al. Levi dükkanға толышқан, vahşileşken, atılgan, aykırgan adamların ayakları altında kaldı. Hayvayları artık eşitilmedi. Levi ayağa durmak istey, halka koksune başına engen yumruklarının tepmelerinin altında yerge yıkılaydı. Dura, sallana, sürüklene, kendi de sarhoşlar gibi yüre, yak tenekeleri arasında yüzü koyun yatarak öksüre, inlegen, titregen kuru dudakları arasından yerge top kan tüküre, sesler, küfürler hep artaydı. Dükkan ast-üst oldu. Mermer tezgah sarhoş Ruslarının ayakları arasında çilparça oldu. Çufut Levi yak tenekeleri arasında yüzü koyun, bala gibi ağlap, tahtalarını öpe, Hazreti Musa'dan yardım diley, yalvara, ama yardım yok edi. Ivan Vasiliy Dmitriyevich'nin odasından çıktı. Ayaklarında meşin çizmalar, üstünde meşin bıçak, başında meşin şapkası var idi.
Эпей заман искеле янында турды, мал yüklеп дудук чала-чала лимандан чыккан балабан кемелерге бакты, вапурлардан бошаган инсанларны сейретти. Инсанлар чур-чубур пыртларынын эскеледе топлана, соңра демир пармаклыклы капыларынын янында отмек пайларыны аларак чаршы мейданына кете, анда бераберлеринде кетирген шейлерини, домузларыны сата, ядаракыга денишет. Иван эскеле янында эпейже килендиктен соңра чаршыга кетмеге биркач күнлүк ашажак ичежек бир шейлер алып, Кызылташ жолуну тутмага карар берди. 2 күн соңра Василий Дмитриевич Егоров да Кызылташка кележек. Иванин берабер Дегирмен койге кетежек. Дегирмен койден 200 кадар ат араба туплажак. Ивандын эмри алдында көйлөлөр алуштага кадар шоссеге таш, асфальт ташыжак, топурак казажак, тепе девережек эдилер. Иван чаршыда Полтава, Дон, Сибирь руслары арасында хайли долашты. Пек мемнун эди. Чаршыны толдурган тууган юртунун инсанлары кадынларынын кучакларында домуз балаларынын чыйылдаганы, оны яны долган баланын киркиби севиндире эди.